yake. Pole tafadhali, naona sijui nani anafika ile kwa utaratibu. Tafadhali tuachie hapo, simamia hapo, songa kando kidogo, songa kando. Haya, tuharakishe tafadhali, tuharakishe. Haya, fungia hapo tafadhali. Vijana tafadhali. Naomba kwa security tafadhali, stop. Usikuje na fujo tafadhali. Hapana, wasikuje huku. Tulia hapo tafadhali. Tusikuje na fujo tafadhali. Tusikuje na fujo, kwa heshima ya familia, please. Security pale kwa kufuta tafadhali, pale naomba security tafadhali. Tukuje pole tafadhali. Haya. Sasa mheshimiwa Halale, na timu yako tunakupatia dakika 2 tumalize tafadhali, kisha tuendelee. Asante sana kwa heshima zako mheshimiwa, ya kuonyesha ndugu yako. Tunaomba sasa timu ya Halale tuondoke tafadhali, wengine waendelee. Asante sana mheshimiwa.